مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. In ayat dengha suratul Zariyat, ayat kay mantag unum sampai pa ayat kay mantag 8. Amoy nilang ta imbya mga pagsawsawhan na mo iban sin ipang-ipang ko ini dengha katagna sin programa na to jimato doon Hamid Tower na siya inin kambal kuroon ha programa na mo amoy in kablan iftar pagtawahon. At iniya hari pamaawnin pagbuka singkitan nyo na kami nimbya mga imaalop hasiyo-siyo na mabaya long ta ini kumawa sin parsukuan niya dahing ha sa lagol-lagol ni'mat dahing Allah subhanahu wa ta'ala amo na ini dimakan sampai pa waktu bihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari impagbisaran na to doon ha waktu ini tungod paparkala pag-ianon al-ibadah. Amuin pag-ibadat pag-ianon. Manjari ingkataan long ta manusia aun pa kanya long ta aturan si pag-ibadat nila. Daing pa masa tikmil masa long ta timagna in manusia pia aun sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na yan asal doon hayan timindog tungod paparkala amoy siya butahin doon yaon. Naman jari in kitahangan manusia na suway tahatihon in kita wala kita jimato gimwa maripadunya hakandiri ta pagbaya ta pagisiw-siw bihat aun nagbabaya aun nagpapanjari kato. Na pagkaon nagpapanjari kato, siya ra isabin, nagaayupot sin udyot pamarananta, iban singkatan, kakunahanta, doon niya akhirat, sabab siya magdihil kato, sing kabuhi, siya ra isab magdihil sing kamatay. Damikyan siya magdihil sin rijiki. At tungod pa rijiki, lang ta na inyan katan, labi impangingat sin nagpaon kato, dahil sing kita ginhawabaranta. Amin tumup kato parsukuan ta pakanya. Apya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namat to. Namad ngari ini biyay takato sin Allah ta'ala hasura amoy ini ay haayat amoy nasabot takay na. Parman sin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laung sin Allah ta'ala way ako nagpapanjari hajin. Iban manusia buat malaingkan hangkan kupya panjari in sila ruayan, tumpukan yan, supaya makapagtag-ipon sila kaku. Inyan amon yung pagyanon, ibadat, bang tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Na pag-ubos, giyanapan sin Allah ta'ala roon, ma urido minhum min rizqin, wa ma urido an yut'imun. Laong sin Allah ta'ala, di ako magkakunahan. Sin pag-ianon rijiki, iban di ako magkakunahan, sin pag-ianon
ini launta amuin kabuyanan kakaunon si Mano siya. Di sabab siya in nagpaawon hay ni katan. Siya in magdirihil ni Jiki, siya in magpakaon kato, magpainom kato. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin. Sabab bunal to din Allah Ta'ala siya in magdirihil Jiki, iwan yaon kaniya in kusog, in gaos, in pagbaya, in katan. Nain ini kahaupuan ni kabisarata aon sa ini pagbaya tarihil sin Allah Ta'ala. Aon da isab pagpi tarihil sin Allah Ta'ala. Iban on da isab gaus tarihil sin Allah Ta'ala. Tumagawa bangkaw rihilan hadya bukon yan jukop. Bukon hiubos kay mingkatan pagbaya, bukon hiubos kay mingkatan pagpi, bukon hiubos kay mingkatan amuyin ini long tanasabot tahato perkala ito. In kamaksuran niya, Allah Ta'ala rain, naggaganta sing gaus dihil kato. Allah Ta'ala rain naggaganta sin pagbayata, iwan sin pagpita. Asabi ito, subay sumud, in pagpita, iwan pagbayata, iwan sin gaus taruon hakabayaan sin Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Palambungon ko tiyo mga katotay manghuran hadya, tungod simparkala pag-ibadat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon siya piyag anak ha Makkah al-Mukarrama. Lugal yaon, pag-iibadatan asal. Amo na in laungta halikusan sin Ka'batullahil Haram yaon. Amon yung pag-anon Masjidul Haram. Masjid amon hiyaram sin Allah Ta'ala in pagmaksiyat harap kaniya. Sarta ini papahinang doon ha lugal yaon pag-ibadat hadya harap kaniya. Naman jari amo oning kiyabulatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang sin kapwa-puan niya kamaasan niya. Sa sumagawa nakawid in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hakatan manusia piyapang jadi sin Allah Ta'ala hajaman niya. Sabab in siya nangangannal marayaw, tiyatali niya marayaw, amin hinang laungta. Di makasato kaniya, di makasato pa family niya, di makasato labi-labi na tuod pa amin nagpapanjari kaniya. At sabi ito, pagkita niya sin hinang sin, ini mga tao roon, kakampungan niya, kamaasad niya, atas niya mig dahil halawman nila, madto siya pa, singit simbud, dito siya mag-ibadat patuhan. Amuin, way pamisan niya kaingataningan bang isyo. Amo yan, mga katawtay manghurana, kama Islam. Nahil kaway ta simbudnal. In Quraysh, amo na imbang sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin nakataas dahil hakatan Arab in bangsa sin Quraysh. Sa matao din ini Arab ini, matao din bangsa nila. Sa sumagawa sila in launta in nakataas bangsa ng kataan Arab. Hangkan na in kataan Arab, bang aon paghiluhala, ang paroon kiasuran sin Quraysh, dunhan aon waktu magukat sila bihan. Makalamod kanila, sabab muna sila ini in balbangsa ng mga Arab. Napi. In sila ini siyo sila. In sila ini, in Quraysh magsasambayang. In Quraysh magjajakat. In Quraysh naghinang marayaw, masallah. Wairoon makasibo kanila, manghulmat hatao maghaji Arab maun palukalyaw. Sampai paadlaw ini. In Quraysh di magpuputing. Wairoon putingan din kanila misa ng buok. Sa amurakuman in nahinang sabab, in sila aon piyagtatag ipunan nila dukaing daing hatuhan Rabbul Alamin. Intanda niya, miyabot in piyagtag ipunan niya, halaw singka batullahi al-musharrafa, sa milpagwa niya na, tuong gatos tagka numan barhala. Naamo ini. Ininang nila, uning pagtag nila, ibadat.
Da sumagawa ini katantan, bukon nga tumunal, sabab sila hadyan, nagngan, simbaran-baran nila ibadat. Sabab impagyanon ibadat, intag na po sin ibadat, tunggal isa-isa na sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya in nagpapanjari, kato tanyo, lapay na sambil sinjin. Imakso na supaya makapagtag-ipon pa Tuhan. Nabang pagtag-ipon pa Allah Ta'ala, siya ay nagpapanjari, siya ay nagbabaya sing katan, siya ay nagpakaon, dimihil sing kabuhi kamatay, inyaon katantan, wayroon hadjarapat, subay harap kanya kita magtag-ipon. Way urwaing, subay siya ang pagtag-iponan sing kita. Din Allah Ta'ala. Na pagka siya in mapatot pagtag-iponan, wala siya nagpasad ha pakaradyaan yan. Amin, papaghinangon na dya kita niyo, sing kabayaan na to. Di, subay siya maginang senaturan. Pagka siya naginang senaturan, nagpara siya kitab. Inallahu ta'ala. In kitab piara niya rin nga taas langit, bukod na dya Quran, dahil nga panagnasin jaman. Hangga to sa iban upat kitab na panaog sin Allahu ta'ala rin nga taas langit. Tapos nahimpon doon hakatan na jukop amo na yung Quran sabab amo na yung Rasulullah in kahinapusan daak. Imaanan niya pagkalimahil na yung Quran pasaw na hinukuman sara sin nakaunakatan. Kaya tayong babawan na sin Quran mahamol niya. Hati niya mansukh nga ini kitab na kauna. Laung sin Anggalis superseded na siya sin Quran katan in hukuman sara alaun sin ini pag-aga mapatuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay mga na kama Islam. Na, ini, pagtawakon si mga sila, nakahati, nakauna rin kato tanyo tungod paparkala, pag-ibadat, langta, in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya nagpasad, bukon sa jalong tapyarahan kita kitab, amin to puro ning katab, ipon niya, bukang buok dilan kitab, bukon, nagpara siya daak, Rasul. May ta siya nagpara, Rasul. Aso pa, yaon upihan sinhinang. Aon singuran. Sabab, in siya mano siya, in kita mano siya. Sabab mo, manuhay kita maghayati, ibang mano siya. Way nagpara malaikat, sabab duga ingin, in sila tumpukan ni sab. Bihan. Naamoy adto in pasinguran kato, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu pakudu, wa ma nahakum pantaho. Naamoy adto mga katawtay mahuran. Na ini, hambok din ang mga pangasugo ko. In kita baha, hangan, biya kamo ini tausog. Pag asubuhon na ba sin tausog, imbaran niya? Nakaamo na ba in pag-ibadat ko? Biya na ba sin pag-ibadat sin diya aksin Allah Ta'ala, amin mapatot ko singuran hinang? Uno ba imbiyayta niya hakatan sin parkala pag-ibadat ini? Amin mapatot sa hinangon. Sabab in kita aon tubtuban sing katan hinangta. Di kita man jadi makaliulakan. Imbiyayta doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, diarasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, amo na in piyang daakan niya, ibang piyang langan niya. Dua ra, way lugaing. Hati niya, in dua piyang langan, amin, ay dua perkala ini, piyang daakan, wajib inukuman niya. Napag kasi wajib magdusa ka bang muri hinangon. Bang mo siya hinangon, biya mo siya wala kila Tuhan in Allah subhanahu wa ta'ala. At inaniglik mo. Way mo yalgaan. Imapatot subay siya lasahon. May ta lasahon. Ay, kau nagpapanjari kayo mo, di ilang kau kabuhi kamatay. Ingkataan sing kakunan mo, rihil kayo mo. Para hal, bang in tao makaril, hambok tao makaril na kayo mo pilasin bihan. Biya na kau uno baha, sing kuyag mo. Ako bang mo kakitaan na mo kwato, ulakan mo rin nga kalayuan bihan. Sabab sino no? Nakaril siya kayo mo. Huwag mo kayo ingatan, hindi hil niya kayo mo yan, tureng dahil Allah Ta'ala. Amo yan, mga katawtay mga Ikarwa. What's tinabo na wahi? Subay kita humali, ini tumangkis na yung hakatan piyang dangan sin Allah Ta'ala. Bang mo tiyang kisan,
Uningan sin pagtangkis mo amin hinang pianglangan sin Allah Ta'ala, ibadat tingan niya. Impiang dakan niya, bang mo siya hinang, uningan niya. Ibadat na siya. Nabang mo siya, impiang daakan si ulang, uningan niya, maksiat. Panulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pianglangan niya, hinang mo, uningan niya, maksiat. Sebab si ulang min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuran mapatutta jagahan na kabuhita. Dua perkala yan. Na ampay mga kaiwanan hukuman, mapuas dahing hayan, gianap na si mga pukaha, inyan istilahat nila. Haamin iabutan si panghati nila. Nagdihil sila hukuman bihay ni bihay ini. Sa sumagawa, di sila manjali mamindahi sinsara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihat to sadya mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na perkala ini mga pag ini sudsuran tanyo pikilan isab pasurunin panghati na to maud pakabayaan sin Allah Ta'ala iban sindi na kabayaan bangawnin tay maun sin siso na rin kato tanyo yarin hamuok ini kakandilan iban ko ini ipang-ipang ko at walong takambal ko hapag perkala ini irwal ko kanya in microphone pag ito padal siya dato maspura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami mulia katiranan sampai na sinamuin nyari Jima Jakabiyang Katuan live Facebook yan sila kaula-kulaan. Lang tabi mga Jimajar Krato niya programa na to mahapon ini. Mahapon ni long tabi mga panagnaan adlaw. Lang tapag-boxing kita ng bulan Ramadan. So Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kasi amuin sambat sing kurumulya kaina atin ya kabiyaksahan ini mga napaon na mo hamasa na kauna pa dito pa tayo Mamios Tower katuan amuin long ta kay cable. Kung palang tabi mga live Facebook biha ini na aon programa sing kami imasing guro mulia Chef Zakaria Muhammad amo na pagtawon na mukablan iftar atin ya mga dukay sa pagtakad-takaran sin pag waktu pagbubuka mag-alok kami di tempat biha ini tempat mulia Majlisin Ilm muluk kanyo live Facebook karta gaya on kaya napan alhamdulillah long tabi mga yarin icon katuan amoy mga silayan kapupuan kalimbahan iban na mga binaybayan amon long tayan mga province nakapaghula amon way kon kailo internet nila dito kanila tarta laway ring icon amin swarasing kami tumaytay ri tempat ini mad to papamaybay sila insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ya nasanamot na mo na paksa da pula long tanikmat ta pula ring atuhan na bulan namin mga panyapanbiha ini amo napakaising kita mo paparkala amo mahinang ibadat sa lagu-lagu patuhan na bulan namin long tabiak mga nausalta maun pa amo parkala pang ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kada mga panyap bini katuan na ayaw isabi man kay ibadan long na may ta kamo yan nagpakay panyap mga iusal ni wihan niyang biya. Uno baha lang na maparkala yan. Di matuwa sa sinabi. Tama sa sinabi ng kasahabatan. Nakapag-ay kumbaha sila. Nakapag-usal sila si mga kamera niya ini. Na aon niyang katuan, mga kaibanan biya mga ingat biya mga mangjuri. Lang tabiya mga parkala. Sabuton mga parkala biya ini. Tapi kamu yan lang na nadaran ka mo sa buto sa parkala bidaa. Wala hinang sinabi wala na hinang sinabing parkala yaon na pagsabuton niyo parkala bida. Nabi ano naman ka mo nagusal mga iPhone yan. Nagusal mga kamera yan. Sinwalain nabi nakausal sa nakaon. Na amo yan itong mga katatoy manghurani. Parkala ini bukon invite si mga ulama dihin ni kabidaahan. Amo mga parkala bin kapanyapan mausalta mapakaita. Amo mahinang wasila. Dihang mga wasail. Amo lumanyot in panghindo sinara ma Islam.
lumanyot in pagdakwa. Amoin minsan in kami yari hatampat ini. Lang talaga abay-abay man guro mulya. Ka tampat mulya ini, in suarasing kami, kabtangan na mo, yadto, kapamay-bay sin tiyap-tiyap sulakan. Kapatiningkal katwansin. Pilipinas, atawakan katiningkal alam, ang masabihayaon, bang siya kimita internet da, na makarubog siya. Makita sila sinamuin lang ta, parkala, atawakan makarubog sin pangadjian. Magtay-tay rin katampat ini. Nakaamoy ba wala? Nakaamoy ba wala? Na ini ni parkala ini lang tabi mga kanyapya ini. Nabuko ini pagtada. Wala ini hati na nakasud daw kuman bidaa. May kabatuan. Amen. Sabay ni panyap pa nagpakay ko kapanyapan mga tayo mga ka Islam. Ini bukon parkala bidaa. Ayaw in kaiba na namon imyan lang na bidaa sayan. Imag-aipom yan. Bukon in pagyan bidaa mga tayo muda ka Islam. Ini matarang na mga nasabot si makakuruhan, ang inparkala, hinang mo, liamod mo ibadat, sinbukon ibadat, yatarang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang yadto. Na magbap ka mo, nasabot na si maparkala, sa mga kaibanan mo pangjuri, nagpangasubok at nalawyan, to atin niya, may tayan daw na nagusan ng mga iPhone yan. Kung dabayan daw natuan subok paparkala, bida ay maparkala yan, na inyan to mga tayo manghod, bukon yan to, parkala, bidaa, ini panyak hadjalong tabi mga hinang ta supaya lumanyot in pagpasampay ta sin arama nawdin hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari mga kakasi sing kami biat na sinsabot siguro kain na mulya paliharan pa mo in ibadat amoy siyabot kain na siguro ta mulya ini amo ni kamaksuran may ta kita sin Allah ta'ala pia panjari bari pababaw sing gumini labi no yari kita hukuran Ramadan tama na. Amo in hipagkukusog, hipagpupuspus daw sin bahasa. Sin pag-ibadat, habulan ini naman haruman niya sampai paadlawan niya. Amo in ini, timap parakula in mga bariman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakasud sila pabulan ini, balog-ballogan, alam kusog sin pamaranan, sarta halong long ta uyaya, atawakan kusog sehat marayaw sin pamaranan nila. Mapakay nila in mga waktu kabuhi nila ini mag-ibadat patuhan na bulamin dami duwa di habulan ini. Ano yan mga katotay manghuran in kamaksuran sing kabuhita nasa ko sing gurmulya ka ina mun mag-ibadat patuhan na bulamin. Aparman sin Allah tabaraka wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulang sin Allah Ta'ala pia panjari in bangsa jin, iban bangsa manusia. Maksud unuwang uno, malainkan im kamaksuran pia panjari kulang sin Allah in bangsa jin, iban bangsa manusia, in maksud dakula supaya magtag-ipon marikapo. Amo yadto in maksud mga palanggungan mulya, sin kita niyo, di halaw man sin dunya ini pia panjari sin Allah Ta'ala, supaya makapagtag-ipon patuhan na to Rabbul Alamin. Naman sabot siguro mulya ka ina in hantang sin pagtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Sa magbataon sayan nagugula ng tag-ipon katuan. Amon. Amo pa kain kita Muslim. Amo nyari kita nag-aagama Islam. Wala po in mga sila duwaing agama in sila yan in daawan na din sila nagtatag-ipon da. Nagtatag-ipon da. Sa biyan iba hantang pagtag-ipon amo in kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa ang nga bilang ibadat hapang atun sintuhan da mula alamin. At minsan ko to nag-ibadat, pag ibadat mo yan, wala na kabayan sin Allah Ta'ala di at tubilangon ibadat. Amo na. Sabi mo ini maksud sin Allah Ta'ala kaya panjari kita mag-ibadat. Magtag-ipon patuhan da mula alamin. Na inibada bang nahinang sintiap-tiap siyulakan in pagtawag hanaginang ibadat yan, in pagtawag in siya abid. Abid. Isyaw, no? Abid. Uri pagtawag na abid. In abid, bang habahasa ta, nagtatag-ipon. Nagtatag-ipon. Naman jari, unuin, dagbusan, sin kakahinang, sin matta, nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalasin mga ulama, al-abid, manimtasala, awamir Allah, wajtanaba, nawahi. Amo yadto in definition, dihil kato si mga ulama o tawhid.
Inabid pagyanon, amon kiyawa dahil kalima ibadah, tab in maksud in kita mag-ibadat patuhan na bulalamin, bangko nag-ibadat, ibang tawag kay mo abid. Na in mattan abid, mattan nagtatag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala, manimtasala awamir Allah. Amo na in hisiyo-siyo, in na mamaugbog, haraakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pati na maugbog, piyaragbos niya. Nagtaat siya. Hinang niya, fiilan niya, yang gautaan niya, in mga parda akan kaniya sintuhan niya Rabbul Alamin. Wala timagtog dito yung pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Amon tupot na hadya ka mamogbog sinda akan sin Allah sa hikarwa niya, lang sin mga ulama, wajta na banawahi, damikyan in pagtag-ipon matan pa Allah Ta'ala. Puas sin mamogbog ka sinda akan sin Allah, suway mo layuan aniban tangkisan, in katan sin pianglangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto in pagtaron, abid, hapangatod sin Tuhan da bulanamin, amon maksud, piapanjar sin Allahu ta'ala, in bangsa jini man bangsa manusia, hasupaya magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga palanggungan haagama Islam, in kabayaan, sin agamata, hipahati hakato niyo kataan, ay bang kita magtag-ipon, maun kita pakabayaan sin Allahu Ta'ala, bukon kabayaan sin hawa nafsu ta. Kabayaan sin Tuhan da bulalamin. Sarta doon, habitikan, kakahinan, pagparagbos sin pag-agama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunan yurul, iupihan sin mga kasahabatan niya. Ridwanullah alaihim ajma'in. At tawaroon na katanamanta. Bukon niya ito ipag-ibadat katanamanta. Bukon ko, imen lang mo na matanam ka kung biya ini. Matanam ka ko hinang biyain, hangkan na hinang ko, basal katanaman ko. Tay mahuda agama Islam, bukon ka magpatanam hinang mo. Sa katanaman, kabayaan sin Allah Ta'ala, nag-atap iban pagpagbusin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-agama. Wa ma tasyauna illa yasha Allah Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan na agama Islam, impagyan pagtag-ipon pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa bangyan lang mo, hakata naman, kung namatanam siya ni Kato naghari-hari dyan kita. Gaman naman na hindi mag-ibadat. Oo, oo. Matanam. Habulan Ramadan, matanam Kato in di magpuasa. Minumahagpay, ang mga biyat tuwakto. May naat pa biyayan. Kumaon halo-halo yaon, sinpulak-pulak adlaw. Sabi ko matanam masyara. In habulan Ramadan, adlaw sin Ramadan, in ikaw ipon sin Allah Ta'ala, in minum kaw, kumaon kaw, singkatan kabayaan mo, sinpulak-pulak adlaw. Bukon matanam masyara sin Tuhan na bulalamin. Sa matanam, akin hawabaran ta. Na ibang ibadat, bukon hakatanaman ta mga tay manghod, sa madto kita, hapakawayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ang kanabalikan ko, in pagtagon, ipon sin Allah Ta'ala sa amuin matan, nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala. Balikan ko, may tas mga ulama tawhid, manimtasala awamir Allah, wajtanaba nawahi, amunain mga sila. Iya ang gautaan, biagog bukan, indaakan sin Allah Ta'ala, sarta iyaniban, liyayo ang tiyang kisat ingkatan, pianglangan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, biya na simbulan Ramadan bihaw nini, nagtangka kita sin pag-inom iwan pagkaon, sarta singkatan makabatal, dahil kagawa sin pajar, sampai tumubtub-in matasuwa, dumugom in suka, haamuin lang tasumungsong yaon, dito kita magtangka, aturan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyagad, datuhan na pula namin, bukon kabayaan sin ginhawaran ta. Amo yatin pagtag-ipon mga palangguan na agama Islam, mura-murahanin kita niyo katantaw, pikan sin Allah Ta'ala paparkala, karidaan in iban sin kabayaan niya, mahuli, itukbal po pagurumulyain amon sumugpat sin kaptangan. Alhamdulillah, sa lingkat-lingkat biya mga lang tapag sugpat sin biya mga piyagbisaran tungod paparkala. Ini nasabot dito in pagyanon abid. In abid, amon lang pagyanon al-muta'abbad bih. At ini siya na inamuin, nagtatag-ipon patuhan. Siya na miya makadaon-uno sin pamiat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman jari ini lang ta siyabot si mga ulama, nalangkom doon halaw man yan, in pakaradyaan kataan, bang muhinang in kabayan sin Allah Ta'ala, amo na in hinang kakukuyakan sin Allah Ta'ala. In hinang kakukuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban dahing mga hinang mapatut ukon sin bariman, dahing hatuhan Rabbul Alamin, dahing hasabab doon han,
mahinang sabab magrida in Allah Ta'ala haipod niya. Magrida siya doon na uno. Dahing ha mga himumungan nila. Dahing ha mga amal nila. Amoy limalahil, ibansin, batin. May ta limalahil. Aun pag-ibadat patuhan, batin. Aun siya, pag-ibadat. Batin, ibang dahir, pag-ianon. Aun din doon haon, misan sandi mo nahilapal. Kaya igatan sin Allah Ta'ala pangayo mo harap kani. Bilang ibadat. May nang ibadat. Bang impangayo mo harap da kani. At dua. Bihan. In amin di malahiling kaptangan mo, magdikir ka. Patuhan Rabbul Alamin. Atin niya, papag-ibadaton mo, injantong mo, iban sindila mo. Harap patuhan Rabbul Alamin. Lumahil doon hanin, pag-ibadat patuhan. Labi-labi na roon halom sa bahayang. Nainyan katantan, amin siyukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lumasa kita kaniya. Labay ring ha amuin, dia akan niya kato, iban simpiang langan niya kato. Bihan yan. Na, bang nato, nadawhat inyan, way na pagduarwa, madawhat na to, in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw ka na, amo na yung pag-ianon si mga ulama, lahal, amin biyayta nila hadya yung kamaksuran, amoy in tiyukila nila magtuitoy magtupa, amin hirihil sin Allah ta'ala, laong niya, di hikasud sulga in taon sinamal. Sa inhikasud palom sulga, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayo in amal di karun sulga. Pasal matawad amal, pasaw. Matawad ibadat, pasaw. Bang in ibadat bukon patuhan, pasaw. Bang in amal bukon patuhan, pasaw. Hangkan na siya nagdihil, aturan. Nagdaak siya, daak. Hasupayaon sa nguran sing kita niyo katan. Ba't bang hadya kita niyo ni simingod sing kakainan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay weron sa inyo pagpulak kanat. Masallah. Hambok din sa nguran na to. Mga katawtay manguran, hakama Islam. Naamoyad to imbya mga ini kahinapusan sin pangadyan ta kalukakan na pantarahawa waktura ini balik sabab biya lo paragbos 2 minit na kuman long tatimilahak nga ini kuan mag-away pa. Away pa isab. Isang pinatabiawin naman. Disa ko numiban na ang po minit. Isang ko naman yung sila. Ay ban 2 minit. Mga biyan. Naon pa isab tiyo mga katawtay manguran na kama Islam. Inshallah. Nasa babiyat to in mapatot hinangon sing kita niyo amoy in pahuguton na to yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy na-ajaib sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kahalan si mga bariman. Nabunal ko. Inyad to biya mabuntulin yan na yan to pa yung bisara, misan pagtulon na muna in biya mga waktu inshallah subhanahu wa ta'ala. Aroon kita niyo, timindog, haamin tinduganan, sinsara, in pangdaakan sin Allah Ta'ala, roon daha ini kabayaan niya, amo na inwiyajib niya, iwan simpiang langad niya, amuraan doon kita maglinta-linta harwayat. Bang niya piyang daakan, sarta piyatarang sindaak niya, doon kita magbulok binasa. Bang sa upama, inhinang niya bat, doon ha aming piyang langan niya, damikyan tangkisan na to yaon. Doon kita niyo ramikyan magbulok binasa. Hasupaya karwa-rwa nang nato ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inyan katantan, kumusog impag-iman sinambok manusia, dahil nga sabab yan, dumayaw in katan kabtangan niya harap patuhan, dumayaw in kabtangan niya harap papagkahin niya manusia, iwan dumayaw in inikaul piil niya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan damikyan harap pa manusia, dumayaw in pangadatan niya. But in Quran, mahamulya sipat sin Allah Ta'ala, amuan in, sarayaw-rayaw pangadatan in Quran, but amuan in na hinang pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil piyang asubo, doon bang biya diin lang si mga sahabat, hakasawahan niya, in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unuin arisin, ini Aisha radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran.
in pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung Quran mahamulya mahita sabab in Quran deng alif lam sampai pa binas in katan kamaksuran reta doon bang hibay tay marayaw hibay tay mangi bang hibay tay mangi hibay tay marayaw hasupaya kita niyo makaingat amoy injo makasininang nato bang inyaon marayaw rakaroon hapiag marayaw sin Allah taala bang doon kahamangi piag mangi sin Allah subhanahu wa taala amat mga kataw tay manguran na hibalay ko maripa iwan ko in maghatam sin pangadyan na to wallahu alam bisawab. Alhamdulillah mga jamaah mulya tunod yung ogin sa lingkat-lingkat in lang tadilayan siguro mulya kaliharan pangadyan sing kita ni hamhapon ini inyad to matarang nakatod yung katan mga katutay manghuran in paniharan sa pag-ibadat patuhan na bulalamin in ini amay hikmat siyapan dari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta laong tabiya mga na dakay rising puro hindi mga aturan sarta biya mga laong ta dalagbo ang ibang kahalgaan si pag-ibadat patuhan rabul alamin. Dapat na kuman 2 minutes na kapin-kapin mga palangon hakama Islam biya na sinabi. 2 minutes. 2 minutes. Ang 2 minutes. kamit na kuman. Mataod pa laong tabi sa raon ta palihara pag-ibadat sa sumagawa waktu tabiya mga makipot na. Insyaallah ta'ala sumputan taman insyaallah. Yari lagi tayo. Tiket tum kapag kami riha ini kabal iftar ayon sa kamo mga sumuhon magjaga sa umatod manayhog si namuin lang ta programa sing kami riha tiranan ini kabal iftar insyaallah taala mataod pangadjaan madawat sing kita ni binillah subhanahu wa taala ingka mo ro mga kapupuan misang kamo rin na umatod sin lilos sa aturan yun namon lang tamon ano ta ini katuan Amin. Sadlupan. Bangaon pa siya. Kakitaan nyo rayan. Labihan, actually, itong ganyo, sa mga kakitaan nyo itong tumukbong mata suka. Pang pagtugong paglawa na si suka, na amin din waktu pagbubuka na. Arapon dihay ni, alam ta, kita biya, kung kakitaan mata suka katuan na, pagtugong. Nakabutang dihay na schedule, bitan si mga ulama, 6-3. Bisag unong iwan 2 minutes, in waktu pagbubuka, diha, daira sa buwangan, katuan. Murah-murahan, tiay masunatan ibarat si kita niyo, mamaid kami na sila sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.